Күншерфлерiniz хайырлы olsun. Bugün Kırım işgalinin 728. күні эфирде Zaman студияда Elmaz Асан çalışmakta. İşgal etilgen Kırım'da Rusya öz arbi күчіні arttıra. Bu sene Kara Deniz flotuna iki karavul gemi ve suf astı gemileri koşulacak. İşgalci flotunun komandiri Alexander Vitko bildirgene göre yarımadağa gemiler getirilgen zamanda bir haç ekipaj ogrenuvler geçiri. Onun sözlerine göre da ziyade gemiler 2017 senesinde getirilecek. Rusya prezidenti işgal etilgen yarımadağa gelecek. Anda o Kafkas 2016 arbi ogrenuvlerde iştirak edecek. Ukrayna Xavfsızlığı Hizmetinde bildirgenlerine göre ogrenuvlerde Rusya Mudafaa Naziri Sergey Shoigu da iştirak edebilir. Bunun beraber Ukrayna Xavfsızlık Hizmetinin malumatına binaen fevral 25'inden başlap işgal etilgen Donetsk ve Lugansk vilayetlerinin teritoriyalarında Rusya Silahlı Kuvvetlerinin arbi komisyası çalışacak. Eğer de siz Ukrayna vatandaşı olsanız, Kırım ve Donbas hakkında unutmak hakkınız yok. Böyle fikrini Ukrayna yazıcısı Andrei Kurkov, Kırım meselesi marafonu çerçevesinde bildirdi. Marafon Rusya tarafından zapt etilgen yarımadanın 2 yıllığına ve Kırım işgalinin karşılık gününe bağışlanılgan. Yazıcının aytkanına göre Rusya baskısı tek Ukrayna ve Rusya meselesi değildi, asıl da bütün Avrupa cemiyetinin meselesidir. Çünkü o Ukrayna'nın bütünlüğünü bozdu. Зараз відбувається трагедія на наших очах. Зараз арештовують і обшукують будинки кримських татар, спалюють їх магазини. Мова йде навіть не тільки про кримських татар, тому що залишилось дуже багато і інших, і російськомовних, і україномовних патріотів України в Криму, які мовчать, які бояться, які бачать і записують свої щоденники, що відбуваються, і якось придають нам записки про те, що зараз збільшилось кількість людей збільшилася, які хочуть повернення до нормального, до легального, до цивільного стану речей, до українського Криму. Чим більше ми будемо говорити про це і більше будемо пам'ятати довше, тим швидше повернеться Крим до своєї матінки України. Бо останні мої телефонні дзвінки з товаришами в Криму, вони закінчувалися словами товаришів, які казали, я не можу про це говорити, нас всіх підслуховують. Yarımada'da Milli Meclisinin faaliyetini toxtatması Kırım Müslümanlarına yapılgan devamlı baskıdır. Böyle fikrini Filip Orlik adlı Demokratik İnstitutunun eksperti Natalya Belitser bildirdi. Kırım Reali saytının malumatına göre bu hakkında o Kırım Tatarlarının SSSR'de ve Ukrayna'da 1991-2013 seneleri devamında olgan problemaları mevzusunda geçkin diskusiya çerçevesinde bildirdi. Müzakere Kiev'de Knigarniye dükkanında Dimzmin leyhasının çerçevesinde geçti. Hatırlatamız, Kırım İşgalci Hakimiyetinin prokuroru Natalya Poklonskaya meclisinin işini yasak etmek için ve onun işini ekstremistik adlandırmak için mahkemeye müracaatın bulundu. Meclisinin faaliyetini yasak etilüvüne Avrupa Birliği de karşılığını bildirdi. Саме останнім часом посилився цей тиск, по-перше, проти мусульман як таких, і по-друге, оця неймовірна спроба заборонити меджліс, якщо чесно, для мене, як експерта, загадкова. Фактичних механізмів заборонити меджліс не існує, бо він офіційно не зареєстрований, в нього не можна, як у АТР, відібрати ліцензію, не можна скасувати якийсь документ. І тому, значить, це якась така, не зовсім юридична, чиста акція. Kırım'a halkara hukuk korucuları zarur. Böyle fikirde bugün Kiev'de ötkürülecek diskusiya teşkilatçıları bulunalar. Kırım işgalinden son Kırım'da daima insan hakları bozula. Ukrayna öz vatandaşlarına hukuki koruvunu temin etip olamay. Diskusiya teşkilatçılarının fikrince vaziyetke Birleşken Milletler Teşkilatı, OBSE ve Avrupa Şurası gibi halkara teşkilatları tesir edebilir. Lakin Kırım'da tek cemaat hukuk korucuları çalışa. 2014 senesinin Mart ayından başlap Yarımada'da insan hakları boyunca misya faaliyet gösteriydi. Lakin geçken senesinin yazından başlap missiyanın faaliyeti Rusya kanunları boyunca yasak etildi. Meseleni çözmek için diskusiyada missiya yolbaşçısı Andrei Yurov, Ukrayna Maliye Nazir muavini Sergey Petukhov ve Dış İşler Nazirliğinin temsilcileri iştirak edecek.
Украина региональ телеканалы өз сюжетінде Қырымсыз Украина харитасыны көстерді. Вақия Запорожье велееті Мелитополь шерінің МТВ+ телеканалының эфирінде юз берді. Бұл себептен Украина информацион сиясетінің назирлігі телеканал мариретіне мұражат азырлай. Эвелесе Полониялы Галилеус нешірлігі Авропаның сияси хаританы дерч етті. Харитада Қырым Русия тәркібінде тасфир етілген. Қырым курортларының деңіз суының бактериялар нормасы екі кереге артты. Себебі сув темізленмесі бойынша ішлер алып барылмай. Бұл ақында Потребнадзор муэссесенің башы Наталья Пинковская білдірді. Қырым бюджетінден бұтын сермиялар ярымаданы сувнен темізленмесіне yollanıldı. Сувның темізленмесіне есе пара айрылмады. Eski коммуникациялар сувны етерлі дәрежеде темізлемелер. Шының için keçкен сене 18 пляж қапалды. Ишғал етілген Ахярда СССР заманларından Севастопольская правда газетасы қайтып келді. 2016 сенесі февраль 17 күнінде чыққан газетаның баш сәйфесінде пролетариат елбашчысының фоторесімі дерч етілген. Бұнен берабер газетада социализм, совет акиметі ве қардашлық қалқ үшін киби шарлар yazылған. Бұндан да ғайры газетаның әрбір сәйфесінің метінлері коммунизм ғайелері esasында тізілген. Cesürlük ve çidamlıq böyle şekilde bala konkursunun teşkilatçıları onun iştirakçilerine kıymet kesti. Ahmezcit'te Milli Meclis tarafından teşkil etilgen Noman Çelebijihan'ın hatırasına bağışlanılgan konkurs geçti. Lakin konkursta bir istegen bala iştirak etip olamadı. Çünkü mektep talebelerinin ana babaları balalarına meclis tarafından teşkil etilgen tedbirlerde iştirak etmege yasak etti. Lakin buna bakmadan konkurs meraklı geçti. Tedbirden hem iştirakçiler hem de seyirciler memnun kaldı. Бүгінлері эмана телеконы қайт etmek em Noman Çelebijihan'ın hatırasını anmak maksadının Milli Meclis tarafından bir sıra tedbirler geçirilmekte. Bu sırada Ahmezcit'te Noman Çelebijihan'ın hatırasına bağışlanған edebi yarışının finali tantanalı şekilde geçirildi. Bu tedbirde Kırım'ın Cankoy, Ahyar, Sağ, Orhapu, Karasu Bazar, Bahçesaray ve Ahmezcit gibi rayonlarından talebeler iştirak etti. Konkurs prezentasiya taqdimi ve şiirinin ifade okuvu nominatsiyalar boyunca ötkerildi. İştirakçiler Noman Çelebijihan, Çerkez Ali, Şakir Selim gibi şairlerinin eserlerini taqdim ettiler. Tecrübeli hoca, edebiyatşınas ve jurnalistler jüri azaları olarak talebelerge kıymet kestiler ve öz tavsiyelerini paylaştı. Gelecek yılı da böyle yarış olsun. Çokça ballarımız katnaşsınlar ve gurur ile vatanda yaşasınlar. Tedbirni tatlı ses yarışının galipleri Elina Sosnovska, Adile Çalbaş, Safiye Denişayeva ve Adile Abkadırova öz yırları ile yarıştırdılar. Yıldızlar oyun ansamblının solistleri de teşrif buyurdular. Hoca, ana babalar, misafirler ve iştirakçiler tedbir yüksek ve tanperver seviyede azırılganını kayıt ettiler. Neticede prezentasiya taqdimi nominatsiyasında 9-11 sınıflar arasında Alime Minasova galibi kazandı. 5-8 sınıflar arasında jüri azaları birinci yerini kimsege vermediler. Şiirinin ifade okuvu nominatsiyasında ise 5-8 sınıflar arasında Mercan Dudakova, büyükler arasında ise Karılgaçlar Duvası eserinden parça okugan Naciye Gosa nail oldu. İstidatlı ve tanperver milletsever yaşlarımız galip olganına kuvanıp herkesge teşekkürler bildirdiler. Men pek şenlendim, bu konkursunu pek beğendim. Men ana tilinde beğeniyem laf etmege ve onun için pek şenleniyem Halibe kazanım için. Bu yıl Halibe kazandım, pek heyecanlandım ve bu konkurs pek güzel geçti. Ben pek beğendim. Birinciden teşkilatçılara bu yıl teşekkürler bildirmege isteyim. Bugünkü merasim çok yüksek ve hoş seviyede geçken. Men öyle hazırlanıp heyecanlanıp Halibe'ni aldım ve buna çok rahatım.
Мен білейм ки біз Наманшыл Бежиханның ішіні девам етмеге керекміз. Галиплерні шер ve региональ мeclisinin азалары хайрлап, идеялерінен тағдырледілер. Нариман Джилял ve Эмине Абамилева bu tedbirге исесіні қошқан инсанлар, ожалар, талибе ve ана бабаларға өз teşekkürlerini bildirip birlikке çağırdılar. İlerim böyle gibi tedbirlerini sık geçirmege vada ettiler. Bu noktada programmаны екінлейміз, сізге iyi günler тілейміз. Көрішмек üzere.